spaghetti! Good morning! Nakamuya pa! Kain po kini mga kuha. Katayid po ni Auntie Kenneth and Kevin Store. Yan! Same ka! Hotdog. Fried rice. Fried rice. Yun na po, kay Auntie Amor. Iyo po. Good morning, Auntie Marie. Hi na, kaway na sa camera. Bye bye.
11 minutes na po ang nakalipas. Sana maganda ang angle nyo.